Sibazalwane labasinzisiwe sikhathatekile ngenkulumo lesigwegwe lekhulunywa ingwenyama ngoba ingwenyama ingumholi welive. Ingwenyama ithena icithe emabutho ikhuluma inkulumo ithi sithandazele lo mnyaka uNkulunkulu nemadloti. Sesiyikhalimele kanyenti ingwenyama ngale nkulumo lena lesigwegwe ukuthi siyayicela ukuthi ingaboyisebenzisa kodwa iyachubeka. Siyacela ngwenyama nanyalo sibazalwane siyaqela silosikhulu sicela mane uthi phika malambi lemuva kule nkulumo lokuceda uyikhuluma ngoba inkulumo ledukisako yadukisa itawenda lababuthakathaka bacabange ukuthi uNkulunkulu nemadloti kuyahlangana kuyadlelana kanzi kude ebudlelwane emkhathini webumnyama nekhanya njengoba kude ebudlelwane emkhathini waNkulunkulu nemadloti. Nangabe sikhulu ufuna accommodate emaswati akho lakhonto emadloti ubofane uthi sithandaze kuNkulunkulu nalabo labakhonta emadloti nabo bathandaze emadlotini. Kubonakala lokuthi uyahlukanisa kungabi nje statement esinye lesithi sithandaze uNkulunkulu nasemadlotini ngoba lokho kwenta ngazuthi uNkulunkulu nemadloti sekuyadlelana akudlelani. Kungako ngengwenyama sibazalwane sicela lo ukuthi mane silosikhulu uthi phika malambi lemuva bayethi wena waphakathi wahlohla thoye thani phika malambi lemuva ngwenyama. Amen.